Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Iklikam ni Auntie Linda. Tapay manan. Naibarangay manan mangibabain. Apay? Inareklamo ta inchismis na akaaroba na. Onay matdaytan, mangibabain? Pag-aayat na ngamin ti mangichismis iti pada na atao. Imbag ko mano nasaya at adamag ti uwaras na. Puro mo't pamadakas iti sabali. Ay, imbag laki din taawa na kakanayon dito balay. Ay, jak lamas ang sango ti makichismismis. Itulod ka dito para daan. Tapno awitak dagiti daddo maagamit mo. Ay, amangan mo't numaladaw ka iti trabaho. Nasapa pa'y mat. Agkuyog tamanan. Amo mo't ang dagiti chismosa. Oh, manano kumangay. Ay, amo mo't ti panunot ti tao. Bayam idang agchismis. Mabainak lang amin kan kadan. Sapay antik ni Linda. Tikang ronaan at chismosa. Katno kaano lang idi impabarangay da. Ay, wan nga rod. Kanayon ama kiapa. Saan latang agpatingga? Manang Gloria, Linda. apay, boyfriend ni Meg, jay buridak mo. Wen. Kaano pa'y? Ay, nabayag damutin Ay, Apay ka day. awan, nadamag ko laang, tanakitak ang nagkuyog da idi na minsan. Intulod na ni May, ije paradaan. Ta ije ti pagubraan na. Kasano, kat in-transfer da. Ni May. Wen, ay na, adda nga min kalukuan nga inaramid na dito'y. Aya, Addan sa pakainaigan iti kwarta. anya. Ngam ne, di mula ibagbagan asyak tinang ibagakan ka ha. Kasta gayam. Kat, nidan ngay, kanayon ko mat amakita na kamotor. Awen, takolektor ngamin itan. Ah, Ala, panawan ka pa'y dito'y Linda. Tane, madamaak nga aglutluto ka. sige manang, ngam ne, dumagas-dagas kamat ngamin dito'y no awan ter aramidam, tapno agis istoryata. Anyamat da ito inlutom nana. Apay, Nagapgad. saan mo't ti kunak? Dan, amom ka di ti damag maipapan ka ni May. Anya da ita? Amom ka di no apay anayakar ijay ile. Nagresign ngamin kano dya may sa akadwada. Iso na yakar ijay. Kung adamat ang maipapan ka no iti kwarta. Anya? Sigurado, ang mga no nakadispal ko iti kwarta. Ninanang mat. Saan ang maaramid ni may timang dispal ko iti kwarta? Posible ang mapasamak ti kasta, anak ko. Tilan tumat ngamin patpatyan nyo, nanang. Ay, di mo ko naanday ta. Apay, kaya't mo ti makaasawa iti agtatakaw? Nanang. Madlaw ko man. Saan mat unay ang matatao ni May dito'y balayo? Wanantay, tada trabaho na iyaili. Ah, kasta ka de. Kanayon ngamin nga overtime. Kan oray Sabado kan Domingo, adalat ta serrek na. Kasta aya. Wanantay, Kat, manungay mat isweldo na ijay. impangato damot ten ante. Umababot mo ten ti 20,000. Dito'y ngay, manuti sweldo na ide. Ante, panawan ka pa'y. Mapanak pa'y ngamin dita bangkag ko. Ah, ay iwan na. Sige, tagawid akmatan. Kunak ngamin numasang patak ni May dito'y balayo. Mala, irekap mo dito'y balayo. Taamangan no adda makastrak ngagtatakaw. Nasaysayat langan andito'y parkit ipagditan ta. Tawan makakit-kita kadata. Kunam nga ata ibagam kanya. Diyan baga ni Auntie Malinda ka ni nanang ko. Mais. Nga iso kano anayakar ka ije ili. Tanakadispal ko ka iti kwarta. Anya? Imbagakan ka na ita. Tapno agan anad ka.
May unay daytan? Kan kinunakmat ka ni nanang. Aliklikan na ti makis, istorya ka ni Antim. Sa anaksan ang makatapal. Apahagsan, uray antik. Sa anak lang arudan ang matatao ijay lugar tayo? Chismisan nakpailaang na imbag kumamot nupod na. Hindi ka madanagan. Tasaan ko matapat yun timbagana. Amok apalso dagiti timbagana. Agkita kaming tulaang. Bayamon. Agdruan dayta ah. Agul uli magaklang arudan. Alaos to daytan. Nakaungat ka manan. Umisam ka man kit di. Agawitan, nadadaol ang timod ko. Ni, nagawid ka mo't may. Aglablabusan ni Auntie Linda. Taapay manan. Ibagbaga nakit din iti ina ni Dan, anak kadispal ko akano iti kwarta. Anya? Nasakit tinakam ko. Inapay ti boyfriend ko tinangibagaan na. Ay, ni auntie talaga. Mapanak iji balay data kasaritak. Ha? Saan ka amadanagan, Manong? Saan ko nga apaan? Kasaritak lang ngay sardeng na ti panagchis-chismis na. Wan! Aklunak! Imbagak day takin ni Manang Gloria. Auntie, saan napod no dayta? Saan ko amaarami ti kasta? Oho, isumot tinangag ko. Di na ko mapirpir dyan, Auntie. Nagruna iti pamilya ni Dan. Dayta lang ti umay ko ibagakin ka, Auntie. Pangasim, isardeng mon ti agchismis. Wanya, nalpas ka din ti panagsingir mo. Wen, itay pa ya. Mabisi na. Intaman pa agmerienda. Uy, day taman ti kayat ko ken ka. Wen man, tadaman damagag ken ka. Anya dayjay? Nag-break kayo ka din kini May? Anya? Isumat ti agwarwaras sa damag. Oy, saan kami nag-break ah? Ha? Di ka man. Ti damag ngamin, simurot ni May itilakay abak nang. Anya? Manang Gloria, denggam ti bagakan ka. Anya dayta. Apay, agayan ayat pailaang dadan ken May. Katwan mat. Agdagayam sugar daddy ni May. Anya. Day taman anak mo. Apay nga anusan na ni May. Nagado di ta babae. Nay. Tsak amo dayta ah. Ay naman ang Gloria, bagbagaam ni Dan. Narigat ani May ti maasawa na. Ibabain na ti pamilyayo. Oh. Amok anasaya at ti pamilyayo, manang. Respetuan da kayo dagiti tattao dito lugar tayo. Iso a panunutem, ano ni May ti maasawa ni Dan, kaasin tulaeng. Asino dyan ang itulodkin ka dito'y balay? Jay driver ti boss mi dayjay. Ada ngamin umay ko alaan a papeles dito'y balay. Ipapaapura ngamin ni sir. Makita da ka dagiti chismosa kat iyaramidan da ka man ng tiisyo. Hay, makamudan ah. Bastawan ti aramidak adakas. Oh, makitam Dan, nagpintas ti kutse dyan ang isukatan kan ka ni May. Kutse ti bus na dayta. Kinapudno na, kanayon ko ida makita. Jakle bagbagakan ka. Ngam ita, si kan amis mo tinakakita. Tutay marday ta girlfriend mo. Kaanakak ngagpaiso. Ngam jak kayak day tangar aramidan na. Dan, kalablabas day kotse anang itulod ka ni May. Nanang. Kitaam ang amin. Nginginaan a kotse. Uray da kayo kat mamati kayo? Apay kumadyak pa dyan. Pudno, Dan. Mapagsisilpo kon dagiti istorya. Iso asaan unay nga umay ni May ditoy. Taadda ka dun na naabak nang. Jay boss na. Pamirdi na lang day tananang. Amok adi ka mamati. Gaputa ay ayatem ni May. Ang usaram kumata panunot mo, Dan. Luklukwan na kalaang day jay a babae. Kwarta tinapatagkan kwa na. Isong agpanunot ka anaimbag, anak ko. Nanang.
Ide, kayat ko nga iso ti maasawam. Hanggang itataam mo kung ti kinatao na. Ay, nadismaya akon anaming pinsan. Oh, si Kapit Gayam, May. Dito'y ka diti opisina, dadan. When? Anda ka din ni Dan. Karuruar naman. Kasta ka di? Apay, di mo nasabat? Saan nga rod, sir? Nakaumay ka man. Kasanukot saan nga minan nga umay iti balay. Bisin sa akanayon ni Dan. Panagkunak, saan mo tunay abisi? Ha? Kanayon kami pero muar. Apay, anda ka di problema yo? Awan mat kit di. Ala, bayam. Ibagak to ken kwa nang imay ka. Apay ngay may, tasaan mo na pumaspasyar ni Dan dito'y balay. Diya ka mo, manong. Saan nga min asimardeng dagiti chismis kahit? Diya kun kaya ti agpa-apekto ka dagita a chismis. Saan mo tapod no? Ang ni Dan. Makamon, no patyan na dagita at damag. No apay mo't ngamin nga saan nga agsardeng dagiti tattao nga agchismis. Iso nga ro ti pakaragsakan da? Ibagam ka ni Dan, asan apod no dagita adamag. Ay, nauma akon nga agpalpalawag, manong. Auntie, kumusta ni Dan? Ha? Simraken iti trabaho na. Kasta ka di? Saan akon nga agbayag. Panawan kan, tadapay aramida. Naskan nagsarita ta. Tanaringat mo nagwin naswas tang awan manggag mo kanyak. Anya? Diyak ko makaya na mapasamak ti kastoy. Mapresyo raklaw na yan. Mangmangag kulat ta dagiti agwarwaras at chismis. Ajak amo, nupod no wano saan. Saan apod no dagita, Dan? Amamunak mat saan ka di? Ngam apektado aklaw na May. Dayta ka di ti rason no apay asaan ka nga agpakpakita kanyak? Diyak ngamin na irwam iti kasta nga intriga. Iso pasensyakan. Iso na saysaya at langan. Nupot din tanti relasyon ta. Anya? Nag-break kami kini Dan. Gapo iti chismis a nagwaras iti lugar mi, Mr. Lonely. Nasakit tinakam ko iti antik, nga iso tinang iwarwaras iti madiadamag. Saan kami nga agsasarita kini antik, gapo iti dayta a napasamak. Tuy pagayam mo, may. Agyaman kami matitingka pa ng ipatulod iti pakasaritaam, pagayam amay. Adu at talaga ti dadaelen ti chismis. Tamayarig ngamin dayta iti apoy nga agramaram. Iso nga iti biyang kumamat dagita chismoso, bueno chismosa. Di da kumamat ngamin agiwaras iti palso asao. Ay kat padasam lata kasarita ni Dan. Kat ipalawag mo asaan nga agpaiso dagiti chismis anadamag na. Ang no talaga asaan na masalbar ti relasyon nyo, nalabit asaan anapudno ti panagayat ni Dan kan. Ta namati iti sausaulaan. Naglaka na ka nga in break gapulaan iti chismis. Ket saan kuma apagsakitan tinakam mo ti panangi-break kan ni Dan. Ta saan ama ikari iti napudno a panagayat mo. Bueno papagayam min ka nangaganti pa nakaidrama ti pakasaritaan ni Pagam Amay iti Solano, Nueva Vizcaya. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay naimbag nga oras kada kayo